Yohana wali alikungua anayumva izula muikila Yohana gende owela wawela yeketa yegerera Yohana gende owela wawela yeketa yegerera ichanya kinini jano wasi tugalengeziwa tugendi madata tugaimba naya malaika ichanya kinini jano wasi tugalengeziwa tugendi madata tugaimba naya malaika nyakani myakula ichanya kinini tugalengeziwa tugendi madata tugaimba
bize hano. Yesu ashimwe. Umwanya w'igisirimba urahari, turawubona kubera turi kumwe n'abantu bakuru kandi bataha kare, kubera yuko niko imyaka ibimeze. Na barundi hajya wambwiye ngo bazavuga ngo ntizinyegezwa. Ibimenyetso byo gukura uzubirwanya ariko bikagenda biza nta kundi wo bigira. Baza basinzira kare bakicura abandi babaje gusinzira. Baza bicara bakaruha mukagira ngo banebwe. Hari umubyeyi ngo umukazana yamufashe nabi cyane cyane cyane, ngo aramubwira ngo iciza nuko nawe uhabyara, iciza kurabyara si abana nawe uzababona numara gukura, kuko nanje wari uwanje. Ariko turashima Imana kubana n'ababyeyi n'abantu bakuru, ni byiza cyane. Ndashima Imana kubana namwe mwese binyuze mu butumire bw'itorero rya gospel. Abashumba Imana ibaha umugisha, itsinda ry'abayumbe Imana ibaha umugisha, nibo twavuganye ya masengesho bari bafite. Ndashima Imana yuko nanje ngabanye uyu mugisha. Twarabivuganye ndetse tugera naho tubihindura, kubera yuko sinari mbifitiye n'umwanya, ariko biza gusanga nta kundi bigenda. Ndabishimira Imana. Ndashima Imana ku bwanyu mwese, abo duherukanye n'abo tudaherukanye. Imana ibaha umugisha. Amen. Ko mutari kwikiriza? Mu bisanzwe sinza ngora abantu. Uyu mugoroba niba mutikiriza ndama mbigenderaho, sinsubira kubibasaba. Ndabishoboye kubikora gutyo, kubwiriza ntabasaba kunyikiriza, ariko nabyo ni ingenzi. Nkunda kubivuga kuva ntangiye kubona grand frère wa Sebatutsi Kabiyaya yigeze kuba umupagani, ashitse no kuri kw'Imana. Yabaye umupagani na burya butumuka. Usarire umuntu aza umupagani bukamuha inyanga akaruha akaba mubi, kandi yari mwiza. Yabaye umupagani kandi bigeze gufatwa nabo, ndagira ngo bari batoya.
nigeze kubimwibutsa ico gihe bageza baririmba indirimbo ivuga ngo hariho bamwe bazinjira ngo mu injuriyo, bakaririmba ngo bari ku misozi yera de, ngo banezeranywe n'umukiza, ngo bakiza imibabaro yose racitse no kuri kw'Imana. Umuntu wese akamagira ngo Yesu aradutwara muri iryo joro, amaze umupagani yama umupagani abantu bose baraheba, habe n'abandi bapagani bararoha baramuheba ndagira pe nabo barushanya nk'amadegre. Hari ubupagani bene ubwo mu ikanisa bwinyegeje mu ikanisa, iwe yama yanamuza aragenda aradorongera ariko turashima Imana yamugaruye. Dukomere Imana amashi. Mwebwe ntimwozumva wenda batamuzi cyane, ariko ndatekereza yuko hari abo twafatikanya gushima Imana. Tumwe mukubona yuko abyina igisirimba akarondogora, bimwe ko arabifata kera biha bimusiga mu myaka 50 se ari mu kugira gutya, ukabona kera bimwe ko biranga. Abatarakizwa turabahamagaye kugira ngo mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza, mumukorere mugifite imbaraga. Ko turaganira ijambo ry'Imana, nabivuze mu gitondo twabanye nabo, mbabwira ko namenye ko bafite amasengesho, kandi mu masengesho haba ibyifuzo. Ndababwira ngo nanje hari icifuzo Imana yanshize ku mutima kugira ngo arico tuganira, n'ugusengera ibihe byo guhembuka. Amen. Icifuzo nanje ndagifite mu mutima, kibisabye ngo ntegure ibintu byinshi, ngo nsome n'ibintu byinshi, kuko ko ndabyumva mu mutima. Kwifuza gusengera ibihe byo guhembuka, habe n'igihugu kiza kigira ibihe byo guhembuka, kuko kigira ibihe by'amapfa ariko hakaba igihe cyo guhembuka. Itorero rigira ibihe by'ubukonje biza byinjira, ubukonje bukinjira bukaruha bugafata n'abandi bari kubona bari nko mu mbaraga z'umuriro. Hari umugabo w'umunyetiyopiya yaravuze ngo abakristo benshi ngo batangiye ari umuriro, ngo none bagiye gusoza ari umwotsi. Ukazobona hari nk'ikiguruguru, umuntu yarakaga nk'abapfurero bageza bavugana ngo batiyuva ngo kirage ngo kayaga abe nk'ubuzuzwa n'ukuzuzwa. Kwifuza ibihe byo guhembuka, bahaye ikaze kugira ngo dusangire iki cifuzo cyo gusenga Imana kugira ngo iduhe ibihe byo guhembuka. Murinzi we vuza impundu, igihe kiregereje, mwese nimurangurure muzamamaze hose. Murinzi we ngaone ubwami bugeze hafi, ngiriya Yerusalemu irarabagirana. Murinzi we ngaone ubwami bugeze hafi, ngiriya Yerusalemu irarabagirana. Dukomere Imana amashi. Ko turasoma ubuhanuzi bwa Habakuki, numvise inkuru zawe zintera ubwoba, Uwiteka ahembura umurimo wawe.
hagati yo muri iyi myaka, hagati yo muri iyi myaka uje ubumenyesha mu burakari, wibuke kubabarira. Nadusomere muri Hoseya igice cya 6 umurongo wa 2 n'uwa 3. Uri hafi mibare Kidumu cyangwa Ngabo, bose n'abasomyi beza bamfashe kugira ngo turasoreza mu byakozwe n'intumwa, naho twahasomye mu gitondo igice cya 3 umurongo wa 19. Hoseya ni 6:2 n'umurongo wa 3. Bibiliya iravuze ngo azaduhembura tumaze kabiri. Azaduhembura. Nubwo bimeze gutya, ariko itorero ritegereje ibihe byo guhembuka. Umunsi wa 3 azaduhagurutsa. Tumaze kabiri, tituzi ibihe bikomeza gucanamo, kandi tuzabaho turi imbere ye. Ariko wanasifiwe sana. Wanasifiwe sana. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Twenka bamuzamurira icubahiro Yesu. Haleluya! Azaduhembura. Bimera uko bimeze, ariko dufite isezerano ryo guhembuka. Tumaze kabiri, hanyuma ngo ku munsi wa 3 azaduhagurutsa. Bitumara guhembuka azaduhagurutsa. 3 baravuze ngo dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Yego. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza. Azatunguka, igihe kizagera atunguke nk'umuseke nta kabuza. Azatuzaho ameze nk'imvura. Azatuzamo ameze nk'imvura. K'imvura yitumba isomye ubutaka. Amen. K'imvura yitumba iyije, iyo mvura yitumba izisomye ubutaka. Amen. Manuka ugatoya. Datwa kubwiriza byabanze kwihana. Datwa kubwiriza datwa kubwiriza datwa besitorero amushange ukabituza torero Imana moja mwibuka we datwa datwa besitorero
Bwana sifiwe sana. Guhembuka twaganiriye mu gitondo, nabwiye ko mfite ibintu bitatu. Icyambere ni ukurebera hamwe guhembuka ni iki. Mu mvugo y'abanyamwuka cyangwa mu mvugo ya Bibiliya, iyo tuvuze guhembuka ni iki kiba kivuzwe. Nababwiye yuko guhembuka ni ugukanguka ko mu mutima, ni ukuzuka. Bwana sifiwe sana. K'ubuzima bw'umwuka bwapfuye cyangwa bwasinziriye. Paulo yandikiye Abaefeso arababwira ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu. Bageze mu gice cya 5 arababwira ngo nico gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke Kristo abonuka kumurikira. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Hari imitima isinziriye, hari abayumbe basinziriye yo kuzuzwa, ariko iyo urebye neza muri sikane y'umwuka ni intumbi kandi hayuzuzwa. Yo habwa inshingano ngo muterura wenda harimo nka bene wabo. Bwana sifiwe sana. Ba pasiteri dukunda kwiteganyiriza, sureba bareba nko mu maso y'umuntu kabarasirwe iyo ntazagira bibaho. Ndavuga ntandeba hano nanje ndiwe. Wo muterura umupagani bazi muri quartier pe ukiri mubisi wa undi uzwi hahandaba, ariko kugira gusa ngo akube hafi wenda bakaka bakomoka hamwe. Batariko mu mafaranga nta mutekano hari, kamfe kumupfundamo. Ukareba mu madiyakoni taba batipe nibazoza bicara bari mu nama ngo hazabura numwe ngo uzoza kumbwira amakuru ya yibiha bibeririya. Ni intumbi gusuteruye ikeneye guhembuka. Naho ico wo mwambika nico wo mwita kizohembura ubuzima bwiwe. Keretse umwami Yesu ageze mu mutima wiwe, umwuka wera akamusanga, tuzamurire Yesu. Haleluya, Haleluya. Bibiliya izivuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu, apana mu ikanisa, apana mu nshingano, yari muri Kristo Yesu ngo abahindutse cyane mwigisha. Ivyakera biba bishize ngo zose bikaba bihindutse kubabisha. Mane duhe ibihe byo guhembuka. Mane duhe ibihe byo guhembuka. Nigeze kubivuga sinzi niba ari hano, nari kumwe na Byishimo usengera muri Apostles n'uwi wacu yabayeho perezida w'abayumbe. None umunsi umwe hari twari dugiye gusura Ruhanama, shage yaje yarakomeretse, twari kumwe n'abadamu babiri. None barambwira ati presi ati namwe abayumbe noneho niki, aratubwira ngo barungurutse kuri liste ngo y'urubuga rw'abayumbe, ku rubuga rw'abayumbe ngo barebaho amazina. Baramubwira ati none natwe nushaka uzodushireho. Twarungurutseyo natwe dushire kuri urwo rubuga rwayo, abaruriho ntaco baturusha. Twari kumwe nawe muzomumbariza. Ntabwo kugushira ku rubuga rw'abayumbe kugira ngo ba perezida bazakwaka umusanzu kandi iyo bagiye kubaka bazabashekerera ngo twese turi abayumbe. Oya kaza mubesha. Yego nawe niburi we wiryo zina gusa, kila mtu atachukua mzigo wake mwenyewe. Amen. Dukeneye ibihe byo guhembuka. Dukeneye ibihe byo guhembuka.
reka nje ku cya kabiri kubera umwanya si muremure. Ndavuga nk'ibimenyetso nari nabibabwiye biranga ibihe by'ubukonje, bikwereka ko ubuzima bw'umuntu buri mu bihe by'ubukonje bukeneye guhembuka. Havugwa guhembuka iyo hari icyabaye n'umuntu wari muzima ariko hakaba hari ikindi cyamubayeho. Cyane cyane ni ibintu bibiri. Icyambere aba yahwereye, aba yarabye. Iyo umuntu yarabye baramuhembura bakazana amata. Igeze kubona umukecuru afatwa n'ibinini bya penicillin byagiraga nk'ibibazo ku bantu ngo babimuhe gutya, yagiraga nka nabi ico gihe. Noneho ariko sico cyabaye ikibazo. Noneho ngo bimwe umubiri wamuhinduka arafuruta, mu maso hose umureba akagira ubwoba. Nanje barampamagara turagenda turamuhembura. Hari umuhungu wari aho bari bafitanye nk'ibibazo, arambwira ati sha uramuhembuye, nari ngize ngo biramutwaye. Akazambwira wa mugani w'abanyamurenge ngo uzuvura umusazi, ngo uzumuvura amaso ngo akayakuvundururira. Toyaye bavuga guhembuka hari kiba cyabaye. Umuntu ashobora kuba yarahari akaraba cyangwa agawera akaba muri koma, ico gihe abategereje guhembuka. Bavuga kandi guhembuka ku muntu waguye umwuma, wakoze urugendo rurerure akagumwuma. Turi mu rugenzi, birashoboka yuko muri uru rugenzi hari abantu baguye umwuma. Uyu munsi naje kubabwira ngo dusengere ibihe byo guhembuka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Abakuru baravyumva kugumwuma. Nigeze kuva ku Muramza, nari ngiye mu Rugabano, niyo twari dutuye. Nari mzutse mu gitondo kandi mfite kuva ku Muramza nkagera mu Rugabano. Mukecuru aho narindi arambwira ati ngutekerera ihamba. Sawa, arayizingazinga gatsima mu gasashe k'umweru. Ngatereka ku meza, naherutse ngateretse ku meza, nari mfite agakapu. Ndasohoka gira ngo natekeye ihamba, naho njanye agakapu kari buryo. Ndagiye ngo nje kugera mu Cakira, numva ndashonje hane nka sasa. Ndamanutse mu ruzi rwari ruhari, umutima ubwiye ati noneho nibikanga hari amazi ukarabe nurangiza urya umutsima. Namanutse ndakarabye, ngo mare gukaraba nkoze mu gakapu. Je wari ko ruhanga nkagakunguta, urebe umutsima ukuntu ngana. Hari mu 2000 tubona hashize imyaka 26 sindavyibagirwa mu mutwe. Nariko mfungura imashini urebe nawe, ngasubira ngakora mu ndi mupfuko ko ndashaka isindano, ko ndashaka uwo munsi sinzowibagirwa bye. Uru rugenzi ruragoye. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho se nikowe arusha umutima, ndansaba Uwiteka kugira ngo amfashe. Uwiteka nawe ati ndakunyumva we. Haleluya! Bwana asifiwe sa. Abanyarwanda badavuga ngo nta muhanga w'uru rugendo. Oya, hari ibihe by'imisozi, hari ibihe bisharirira ubuzima, abantu bakakwanga ntaco wakoze. Abantu bakakwanga ntaco wakoze. Amapepa agatera ukavugira ngo na Satani ubwe wa wundi bazashora amahembe yiyiziye wenyine.
epe akana kakarwara kaba katarakira ngo umugore yakoze impanuka yabatarakira akazi nawe ngo byanze waba utaragira gutya ibindi navyo bikaba inahinuka ariko turi kumwe n'umwami Yesu naje kubwira abaguye umwuma muri uru rugenzi kugira ngo twongere dusabe ibihe byo guhembuka wanasifiwe sana zamuri umwami cyubaye haleluya haleluya umwuma dushobora kutawuterwa n'urugenzi gusa ariko n'intambara niba hari abantu babaye mu intambara zituma abantu bagumwuma habe na Samsoni yigeze kugumwuma Musa akubita abafilisiti 1000 yararangije agumwuma niho bakwiriye ndirimbo twaririmze mu gitondo asenze Imana ngo ahindukire gutya abona iriba batera indirimbo aravuga ngo kisima chare kingani kwa kilaliye na kiu kinatoa maji azima yaliyo ya kuborodisha kisima hakika ukihatame milele mieli yangu napumzika na roho yangu inatulia. Anasubira araririmba mutungi ukiwa mutu ola rivari grobani pungukiwa kisima chema cha maji hakika ukihata eli yangu napumzika na roho inatulia uliye na kiuroko tazama kisima kisima chema hakika hata milele migeni yangu napumzika na roho yangu inatulia. haleluya haleluya asifiwe Amen. intambara duhura nazo habe nizi ziri iwacu habe nizi z'umubiri hari igihe ubuzima bw'imbere burwara hari igihe ubuzima bw'imbere busitara habe nizi z'ikanisa izi z'ikanisa mwabashumba hari ubugingo ziri mu kurwaza bukarwara imbere ubukonje bukinjira naje kukubwira ngo dusabe ibihe byo guhembuka izaduhembura data dobela rizala krofari haleluya haleluya asifiwe Amen. ntabwo imana ntabwo itorero ifite isezerano ryo kuguma mu bihe by'ubukonje ntabwo itorero ndabivugisha ukuri kw'Imana ntabwo itorero rifite isezerano ryo gukomeza kuba mu bukonje abantu bazakonje bari bokonje ariko itorero ry'Imana ririya ryo mu ibanga buriya bugingo buri kumwe n'Imana yale bare divine sai dofinization ya croix
Et divine temps se réveille. Datwa we. Urira abanyabyaha banze Oh, datwa. urira abanyabyaha banze kureka. Bese torero. Aho muja mwibuka yuko tuzatura. Torero ry'Imana. Aho muja mwibuka yuko tuzatura. Ikimenyetso ca mbere kizakwereka umuntu uri mu bihe by'ubukonje, uri mu bihe by'ubukonje, n'ubuzima bwamenyereye icyaha, n'ibyaha byabaye ubuzima kuri uwo muntu. Ndetse si ukubikora gusa, wa mwanditsi yaravuze ngo bashima n'ababikora, kandi ntafite umutima umurega. Iyo unamutunze urutoki intambara irarota. Yarabimenyereye, ndetse bamwe batangira kubisuzugura no kubyita amazina, ngo n'abandi akumva yuko ari ubuzima bw'abantu bose, si ubw'abantu bose, ni ubwawe, kubera Satani yaguhemukiye. Ariko ubuzima bw'umukristo, Bibiliya ivuga ngo wanasifiwe sana, wabahamagaye nuwe, ngo abariko namwe mubabera mu ngeso zayo. Ntabwo ibyaha ari umwambaro w'abakristo. Ubyita uko ubyita. Hari umusore werutse kumbwira ngo none si umubiri ngo udakoze ibyaha ngo pfa kuba ubugingo bwara. Yewe namubwira ngo ikimenyetso cy'ubugingo bwahuye na Yesu bwanga icyaha. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 uhereye ku murongo wa 6. Yesu mwami, Bwana sifiwe sana. 3 umurongo wa 6. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Umurongo wa 8, ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ivyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi, nukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Umurongo w'9, umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Yesu. Aliyezaliwa na Mungu we atende zambi, atendaye zambi kabisa. La 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 la. Ndugu zangu sisajabwe ulimwengu, tumekwisha tumekwisha toka mauti kuingia uzimani. Ibyaha byabaye ibisanzwe, ibyaha byabaye ibisanzwe, birinjira birenga za rutari, birinjira mu maofisi, birinjira mu bahanura, birinjira biraruha, birakwira, biramenyerwa mu buzima busanzwe. Paulo yandikiye Abaroma mu gice cya 6 umurongo wa 12, arababwira ngo ntimugahe imibiri yanyu ibyaha, ntimukemerere imibiri yanyu yuko ibintwaro zo gukiranirwa, ahubwo ngo mwihe Imana nk'abazuki. Bwana sifiwe sana. Amen. Arababwira ngo twapfuye ku byaha, none twakongera kubiramiramwo gute? Ikizakwereka umuntu uri mu bihe by'ubukonje arabikinisha, ni joking.
kwifotora yambaye ubusa n'ubuzima busanzwe ni nko gukanja shikarete, ni ubuzima busanzwe. Mwami Yesu agusanga uyu munsi wa none ahembura ubuzima bwawe ko buracana ibinyotere by'umutuku bikwereka ngo ahangaha hari daje. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Yo wigeze kubwira amaso ye arabwira ngo nasezeranye n'amaso yanje ijuru rimwe abakozi b'Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Atukuzwe Yesu. Tumuzamure icubahiro Yesu. Haleluya. Hallelujah. Mu gice cya mbere umurongo wa mbere baranditse baravuga ngo iyo mu gihugu cya Usi ngo hari umukiranuzi witwa Yobu. Hari umukiranuzi ngo witwa Yobu. Aravuga hayitangira ubuhamya ariko bamushinja akamubwira atari ko shahu ibi bigeragezo si byagusa waraguye batandukanye n'Imana. Akababwira ngo reka nipime kumuzanuresha. Yapima gutya akumva mu mwuka ibiro biracari byose. Bwana sifiwe sana. Amen. Asifiwe Yesu. Hallelujah. Yapima neza nawe ipime ku gipimo kuminzaniresha. Oya apana kwikorera abantu ngo ari uko bavuze. Oya pima kumuzanuresha, pima kuri skane nziza nyayo. Nigeze kujana muzehe ku bitaro, nari namujanye mu bitaro vya leta Mbagati. Hari gipimo bari bafashe, umudokiteri wari kumukurikirana arambwira ngo noneho anyandikira ikindi gipimo cyakindi ariko arambwira ngo anyandikira ibindi bitaro ngo uzaje kugifatira aho ngaho Mbagati bazagipimira 1500, aho ngaho bagipimira 2400 kandi ni gipimo kimwe. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Umva hagarara kumunzanuresha nuhagarara kuri Bibiliya. Bwana sifiwe sana. Kizakubesha ni igipimo kitazakubesha, kizakwereka resulta y'ukuri y'ubuzima bwawe bwo mu mwuka uburyo buhagaze, kizagusorera krishe nziza igaragara neza iri kiriya itakubesha. Ushobora kuba mu ikanisa bazakubesha yuko ari wewe guvuyemwo wikanisa ribarishizo ya banzu pime neza. Banzu pime neza mumve nuko ni babi. Mu ndambwe 9 zo gusubira inyuma Yohana Bunyana yereswe mu rugenzi rw'umukristo yavuzemwo gutangira gukinisha ibyaha bitoya akumva ari bisanzwe. Abantu bakuru baravyumva babaye mu bihe by'ubuvyusi. Bwana sifiwe sana. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Muzamugira se ngo umwuka yakoreshaga abantu indaraza hari ikindi kwaro kugira ngo mtu wa ndani akuwe safi, ilikuwa kusafisha mtu wa ndani. Ariko ubundi bisanzwe ni mwabonye yuko habe no kuja kumwa meziri ya ruguru bari baratangiye bakaza basohoka bakaja ku siko byagize bigenda ngo biruhe bibakamenyero. Twebwe twaza tuzinduka tuvuye ino ya masaha yo gusohoka nibwo bagaza baza kutubaza amakuru ya minota ya pause yo kwitunganya hari hanze kugira ngo bikwereke yuko byabaye ubuzima busanzwe. Atese umwana wanje wasize akomeye harya warutuye hehe uzosubirayo cyane nzagutume cyo wasohotse kwirega irege uje kumwameza. Ati umwana arakomeye. Ningeze kubabaza nabwo atese Bwana sifiwe sana. Amen. Abantu bakuru banyihanganira kubera igikorwa cy'umwuka umwuka azakizana iyo abantu batakirebeye mu mwuka kiza kiba umuhango tikigira ico kibafasha. Nabwira timubona ubu buryo mwamenyereje abantu yuko bakwiriye gusohoka bakaja kwirega kandi bavuye mu iteraniro rya mbere kandi atse iri rya mbere ryo ryari iki. Uyu muntu we uri busiga icyaha ari buze kwirega maze iteraniro rya mbere iki gitindi ni ikinyabaki. Ibiye by'ubukonje ikizakwereka kubirimwo nico ibyaha biba ubuzima bumenyerewe busanzwe. Ikinyoma
niko kuvuga mwaramutse. Kandi Bibiliya zivuga ngo Bwana sifiwe sana. Amen. Muri ico gihugu ntiyazinjiramo ikintu cyose kizira. Ngo n'abandi b'imitima ntibazagera. Hanze ngo azasigara imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abakunda kugira gute, kandi ibinyoma byose birangana. Ico muri protector nico mu birangana. Kinyoma ni kinyoma. Bihangana. Shize nari kumbwira abagore baza bagavura wewe ucita izina ariko ikinyoma, kandi numenyera ubwo buzima uzobugumamo. Ariko nubwanga ukabwira Imana ngo ndi umwana w'Imana wakijijwe, utotungwa n'ikinyoma, Imana yo mu ijuru izi guprovidinga abayizeye. Imana ibahumurisha. Bwana sifiwe sana. Amen. Haki ya Mungu ndababwiza ukuri, umuntu uri mu buvyutse ikinyoma cyo muri protector yo cihana kandi akakireka. Ndababwiza ukuri. Ari umusore twari mu masengesho imisi 3 y'amafungo, arasohoka aratubwira ati reka ngeze hariya mfite mu customer za feke niba zari zibiri, niba simpamvyibuka. Ngo agere ku mu customer aramubwira ati wanza so zitaziva muri Kongo, ariko aramubwira ati ni faranga zingahe? Bibiri. Yes, zari zitatu. Bibiri 6,000. Noneho ngo amare kugusigurisha gutyo ngo nawe mutera ubwoba. Ati uyu mugabo nazipima nkiri hano. Ari rukanka rukira mu masengesho. Rukira mu masengesho. Kandi yaje afite amashimu. Bigenze gute? Ati Imana ndayibonye. Bigenze gute? Ambwira amakuru, ndamubwira ngo uri umujura uvuye kwiba tumbeshe. Ni amaco y'inda. Ibi biza bishoboka gusigesha ubukonje. Iyo mutima w'umuntu hari ubukonje. Ndatwa we. Imana ntiyonanirwa kudutunga ngo idutungishe ikinyoma. Imana yo mu ijuru tinaniwe kudutunga ngo nirangiza iducire irembo ry'ikinyoma ngo ari kidutungisha. Ntibizokunda. Sitange haleluya. Ubugingo bwahembutse nibwo busa bwumva. Mureke dutange haleluya. Samuriro mwami. Haleluya. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Ikinyoma tucange mu izina rya Yesu. Mukabusambanyi winjiye urareremba. Uhindurirwa amazina, turakirwa uramenyerwa. Bantu barambara ubusa bakaririmba bambaye ubusa, bagasenga bambaye ubusa, tukabimenyera pe. Barabidutoje amaso araruharamenyera. Ugiye kubivuga bo kubaza gwese uvuye nibwo kiva mu rugabano. Azitenda ezambi ni wa shetani alizitenda. Sinzi inkuru niba narayibabwiye. Umukobwa ibutare yavuganye n'umuhungu ko baje gusambana i Kigali muri hoteli bitaga Umubano, sinzi uko nyine bayita. Mungu aramutegera itike araza. Hari abantu bitwa abajedeo baza bashira utudutabo twa Nouveau Testament. Hari udupapuro zabandika. None bari banditse igipande cyo muri Bibiliya kiriya nari maze kubabwira kivuga ngo hanze hazaba abarozi n'abasambanyi n'abakunda kubesha bakabikora. Ngo yinjire mu cumba nyamuhungu cari gisohotse mu ntuzi. Yarasohotse mu idushe.
ngo aseruke asanga ka gapapuro kanditse gutyo, arasoma, mwumvise nabi, arasubira arasoma, noneho ngo yibuka ngo imbwa y'iwabo niba barayitaga gute, si kizungu bazayita iyindi, utekereze nk'iyiwanyu wenda ari nk'amakasi cyangwa nta mazina mwahise muzita. Usibye ariko nsetsa abantu nigeze ahantu twigeze gukorera habaga imbuga zibiri zifite amazina y'abantu, no yababwira hano usanga hano reka nareke. Arasoma ngo noneho atekereza ya mbwa y'iwabo, aravuga ngo agaciro kanje umukobwa wa wiga muri Universite y'Ibutare yari ikomeye joke y'Ibutare, agaciro kanje ni reka nkoreshe makasi, ni kakamakasi. Asubiramo, arahaguruka, wa muhungu yinjiye aramubwira ngo uhereye none nimba mfitike uyimpe, nutayimpa ndagenda n'amaguru mpuruka Ibutare, ariko ubusambanyi ndabusezeye, gahunda yari yanzanye irafutse, sanze kwiriye kuzobana n'amakasi hanze. Kwahere ba isi kubera ubukonje irimo, ibintu byose biramenyerewe, kandi byose kubizana ku gatuti ni ibisanzwe. Dukubita mu igisimba tubyine, niba guheza Bibiliya uyisome, niba guha indirimbo gaso ba nyina mama bo nika kujya kwinka yigitwe ndizindi nta kudisikita mukorara umushaganye cyangwa umuyumbe samavuga ngo ikanisa riragenda, ntariba rihari muzo muri reka rigende, iryo ntariba rihari tuza turiva imbere rigende, uko ntariba rihari. Imana idutumye imitima y'abantu kugira ngo tikize yitegurije mu ijoro. Bana sifiwe sana, asifiwe Yesu. Ariko nawe ni muhari hari coba. Icya kabiri kiza kigaragaza ibihe by'ubukonje mu muntu, ni ukubura inyota yo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no guterana. Inyota yo gusenga, inyota y'ijambo ry'Imana, inyota yo guterana ku mukirisitu ukabona irashize. Hebura mundu uzakomeye. Hari ufite biri ijambo ry'Imana? Namfashe gusoma mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 25. Uko biri kose izaduhembura. Bihangane ndi hafi gusoza. Havuze gute? 10 mu Baheburayo umurongo wa 25. Yego. Biravuze ngo twirinde kubura mu materaniro kuko bamwe babigize akamenyero. Ngabo bakumubisa amajoro asome yerekeye muri abo bakastoma. Bibiliya iravuze ngo twirinde kubura mu materaniro. Noneho Bwana sifiwe sana. Aba mu gitondo nabagoye, ikiganda ntibakunda kubura cyane. Noneho mumfashe nabona ari nabagoye, namwe ngiye kubagora. Arasoma ufashe ikiganza cya mugenzi wawe umubwira ubwo butumwa. Mubwira ubwo butumwa agiye gusoma. Wawe umureba mu maso. Ngaho soma ngabo. Mufate mu kiganza wamureba mu maso. Oya mutuze gasimba bwiye gusakuza. Havuze gute? Bibiliya yavuze ngo twirinde kubura mu materaniro. Mubwire ngo wirinde kubura mu materaniro kuko bamwe babigize akamenyero. Kubera yuko hari abafite impamvu bitwaza babigize akamenyero kubura mu materaniro. Ariko wowe wumva ubutumwa bwa none tukabigire akamenyero kubura mu materaniro. Ahubwo turusheho gukomezanya. Kubera ko umunsi wa Nyagasani wegereje. Kubera yuko wa munsi wa Nyagasani wegereje. Kuko mubireba. Tukomere Imana amashi.
ntabwo ari akazi kaza katubuza kuboneka mu materaniro. Kabaye ari akazi nahari upagasiriza wotera. Dufite abantu ari mu kumara amezi 2 ariko bandi gitengera ntibaza baje mu cyaro. Niyo baba hano mapasiteri barambwiye niyo baba akamara amezi 2 mu cyaro ari umukristo wenda ari umuyumba baba mupropose kuzomusengera ku bupasiteri ariko iryo kanisa muvuge ngo Paul kabisa. Umuntu mara amezi 2 adaterana akaberwa yarangiza umunsi yaje tukamuha mikoro agashima. Iyo tuba badive bazabatiza umuntu ngo 7 barangiza bagaheba. Yari uwo kuza tukama tumwitiza muri Yorodani. Ibi bizabishoboka gusa igihe cy'ubukonje. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Yesu. N'abakristo umukristo akarya guhera ku wa mbere akageza ku cyumweru. Agahagarikwa nuko gusa wenda yagize imigwi mibi mu agatangira mu kwezi kwa mbere akageza mu kwezi kwa 12 atarafunga. Niba ari umwicaranye uzi ko byagoye mubwire ngo Paul ni ibihe by'ubukonje byabaye. Ibihe by'ubukonje byarabaye. Ukamwicaye mu gitondo kumanywa ukarya nijoro ukarya warangiza ukarara mu nzu guhera ku wa mbere ukageza ku wundi wa mbere ugahera mu kwezi kwa mbere ukageza mu kundi uwa urara mu nzu udapfuye uburinzike urahari nyine gusa materaniro ariko nukuri hari ubuzima bw'umwuka bwasinziriye. Ubuzima bw'umwuka bwarasinziriye. Abagore bo ngo barabyaye abo bana bo kubabuza guterana no gusenga nikabakarara uzovuga ngo Bwana sifiwe sana. Ndatwa we umuntu udasenga kuroga biroroshe. Umuntu udasenga gusambana biroroshe. Umuntu udasenga kuba umubandi biroroshe kandi akabobera umubandi mu ikanisa. Kubera yuko nta kimurega, nta kimukangura, nta kimubwira ngo iki wakoze ni kibi. Kora iki ngiki nico cyiza. Ukarya iminsi yose. Umuntu akarya iminsi yose akarara muri w'iminsi yose. Ikanisa tukaririndisha abazamu gusa. Ashitse ku kwima. Mukagira ngo nituryinjira ngo turabona uwepo irava he. Mugihembwe ngo amasengesho ngo tuzokora amasengesho ngo mu kwezi kwa 6 ngo kwitariki 2. Yani programme ari kumuka kwire kukongorera uri muri protect wataha wanyagiwe wanabwiriwe wabuze ni faranga ukaja mwihuduma kandi utagiye gusengera ifaranga ugiye gusengera ubugingo bwawe kugira ngo busabane n'Imana. Sura tsange haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Gusenga itorero rikaba ridasenga ryamara rikagura ibyuma. Ikanisa rikaba ridasenga ryamara rikagura zogira gute. Oya ndabahonyesha dusenge twifuze gusenga mbese itorero we aho musha bibuka we. Hallelujah. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Musaza akajabika ngo yigeze gufatwa bicaye mu nzu hariho ababanya nawe ngo yari afite umushitsi mu nzu. Ikintu cyankoze ku mutima ndatangara. Umugore ngo hacumba amufashije umwana muri buki wacu ko byabaga bimeze bicaye mu kirambi ahacumba ku mashiga y'amabuye
umushitsi yicaye aho ngaho ngo yumvaga izinyota yo gusenga ngo itari bwihangane ko umugore ahakura umutsima aheza wa mushitsi umwana ati bakumfasha umwuka ndahwereye imbe nkusohoka mira umwuka arasohoka munsi y'inzu ngo mudusasa mu bijombo habaga n'udusasa twinshi arapfukama ngo yasize n'isapu arasenga wanasifiwe sana ariko abantu bapfushije ibihe bikomeye baje nta kintu kiryoha mwisi ndabona mwisi kikirere cyafungutse umutima wawe usabana n'Imana ukuri kw'Imana nta kintu kiryoshe nkabyo wapfukamye aho usenga ubuzima bukaba connected n'Imana tuzawibuka ibindi bintu zose nta kintu uzawibuka ko nabibwira babibayemo ariko nawe bizoshoboka ubaye wegereye Imana azuka mu gitondo yirukanka ngo arebe yuko umushitsi atararya ahurirana n'umugore se noneho usigaye warabaye urasosa usize umushitsi byagenze gutera mu none nta nisapu ariko ati nari mfuye numvise ntihangana ngo mare guhakura abandi bo ntaheruka ntajwa heruka iyo bakiri mukangura ari mubwire ngo mvukusenga azaja kuryama akaba ngo ndasenga mbyutse yabyuka ngo amasaha yagiye ureka nje muri dushe sare yagira n'imbaraga mutazabona imbaraga zo kuja muri dushe azuse adasenze ahubwo umuntu yo kwirira mu bucafu ariko akirirwa yasenze icumweru kigashirige bamwe bakihana amasaha abandi bagatangira ngo kuwa gatatu ngo nzofunga kwezi kwa 12 kukagera nawe ndaguhonyeje pole sana izo nibihe z'ubukonje cya gatatu ni ugukorana umurimo w'Imana integeke gukorana umurimo w'Imana integeke ni ikimenyetso cy'ibihe z'ubukonje nubona kurasunikwa mu murimo w'Imana bavuga ikintu cyose ugasunikwa ikintu cyose bakagusunika cyose nta na kimwe pole sana uri mu bihe bibi cyane kuko iyo umuntu ari mu bihe byose ba mama bageze batanguranwa urubunga ku rusasa rw'ibyatsi no kwakira abashitsi bavuga ngo abashitsi umuntu wese akazayumva mu mutima hari ikintu kihakiki haraba babyibuka wanasifiwe sana bavuga ngo nk'abashitsi bazaza ukazumva hari ikintu mu mutima kihakiki ariko wa munsi uzogera dutarana niba wanasifiwe sana abantu ngo bari muri processes bareba ikanisa ngo ibyo mu ikanisa ngo sinki byumva ngo reka pole sana uri muhe bibi cyane hari itara ry'umutuku kuri wewe kansoreze kuri iki dusenge kuko ni byinshi tuzamurira Imana cyane asifiwe Yesu kindi kiranga umuntu uri mu bihe by'ubukonje ni umwuka w'amakimbirane n'inzangano umwuka w'amakimbirane n'inzangano ni ikimenyetso cy'uko uwo muntu ari mu bihe by'ubukonje ni ukuri kose Bibiliya zitubwira uzasome mu gice cya 2 mu byakozwe n'intumwa 43 zavuga ngo intumwa ngo abigishwa bose babaga hamwe ngo basangiraga ibyabo uwo murongo uzutangira uvuga ngo abantu bose ngo bagira ubwoba ngo intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso bana sifiwe sana ngabo soma umurongo bawumve wa 43 kabiri haravuga ngo abantu bose bagira ubwoba nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi abizeye bose babaga hamwe basangira ibyabo byose ubutunzi bwabo n'ibintu byabo uko bukeye ngo umwami Imana akabongerera bakizwa soma ku gice cya 3 hindura gusa gatoya umurongo wa 32 umva statement gusa 3:32
y'imibereho 2023. y'itorero uko ryari rimeze. nuko rero umuntu wese utazumvira ubuhanuzi ibyakozwe n'intumwa 3 umurongo wa 4 umurongo wa 32. bivuze ngo Tuyite duse. abizeye bose bahuzaga umutima n'inama kandi nta sumuhagaze abizeye bose bahuzaga ariko umutima dufite ibihe n'inama bibasha abizeye bose ariko amapepa agira ntabibasha pepo yinjiye mu ikanisa ibintu byose twaza tubikora mu izina rya Yesu kandi atari za Yesu. Abizeye bose bahuzaga umutima n'inama, uyoboye Sunday school, uyoboye abayumbe, uyoboye abagore, uyoboye abagabo, uyoboye abadiyakoni n'abapasiteri habe nubwo 13 aco bitwaye. Abizera bose ngo bageza bahuza umutima bagahuza n'inama. Sinzi umusaza ndagira ngo nawe n'uwo mu bijombo giye kimwe ngo yicaye yerekeye ngo hanze mu kanisa bagira ngo none vyanze zamuze ko werekeye ati nuko ikanisa rimeze ibintu zose mushaka twerekereyo ibintu zarashuse. Abizera bose kandi nta muntu n'umwe wagiraga ubwiko ku kintu, ntawagiraga umutima mubi, ahubwo byose barabisangiraga. ntawagiraga umutima mubi, kandi intumwa zagiraga imbaraga nyinshi zo guhamya kuzuka k'umwami Yesu. Nuko rero ubuntu bw'Imana bwinshi bukaba muri bo. ngo tubihe byo guhembuka. Mwabonaga ko ba data bageze basangirira mu rubunga, muzobipime hano icumweru kimwe murebe ibihigo bizoba. Muzopime ibihigo bizoba mube kavuga ngo turire hamwe. Alala tubyarakomeye pe. Datwawe kurira ba alala datwawe tibitangaje umugore n'umugabo gukorogana arangiza umwe akaja mu cumba c'amasengesho tagiye gusenga bwabaye ubuzima busanzwe. Ni umukirisitu mwiza habe na Siberi kizimubona nk'umugabo w'inyangamugayo, ariko mu nzu yagoye umugore. Na pasiteri amuzi nk'umukirisitu mwiza. Abakoreye bo ngo bazahangura abagabo bagakubita abagore bagize. Harugeze kumbwira bariko biga inyigisho, bariko biga Bibiliya. Uwari umwarimu wabo yari umugabo w'umunyakoreya, hari umurevera n'umupasiteri. None umugoroba umwe ngo wa mupasiteri arwana n'umugore, amutera ibipfunsi aramukubita kwama. None abanyeshuri bahabarangiza gutya ngo wawe muri niba ture wa pasiteri abari uyobora amateraniro. None abanyeshuri ngo basohoke baja kubaza wa musaza w'umurevera, se pasiteri waraye urwanye n'umugore atoya bambwiye nsanga umugore ni wari ufite amakosa, atanamubwira umugabo ati yakoze genda munyoroshe. Sarira imiciragwira. Umuka w'amakimbirane warinjiye, umugore ntakivuga rumwe n'umugabo, biri mu gukura birakura byaratutunze, turabibise mu mutima ko turabisengeraho, ko turabimweraho ameza. Umuntu ari mu kubishamburiraho bagashamburira andi mapepo yose ntibashambura ico ngico kiri mu mutima, camuhambirije camujuje umwuka w'abadayimoni. Tere haleluya. Hanyuma soze ndeke kubatindira. Haleluya, Bwana sifiwe sana. Ubuti byoba bigikuzi ibintu byose turi mu kubyegeranya bikatumwanjukira mu ntoki n'ibimenyetso by'ibihe by'ubukonje. Bibiliya yatubwiye ngo mwihane muhindukire, ngo ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ngo ibone ukwizi turutse hehe.
Bwana sifiwe sana. Ibihe byo guhembuka bize bituruka ku Mana, ariko bize bikururwa n'imitima yemeye kwihana igahindukira. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Imana yaganiriye n'itorero rya Efeso, iraribwira ngo mwaretse urukundo rwanyu rwa mbere, ariko bari bafite ibindi bariko bakora. Zimirimo yawe, inzi kwihangana kwawe. Batipe bari bazi ngo no kugenzura, bari bafite abanyamwuka bazi kugenzura ngo abita intumwa ngo ico kintu gikomeye. Itorero ryo barizi genzura gutya, wareba gutya ukabona tipe. Zamponya abayumbe gusa ndamubwira ngo itere imibazo bakoresha ngo araketse karisa ntiza arikeka. Ico rya ketse rize kubaza Yesu. Umwuka wera akabasobanurira neza. David tibakeke bakicarana amakuru yuzuye. Itere mwe musayireke yaba bari banyemereye. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Asifiwe Yesu. Ico mwabonye sispe mukagenda mukabaza Yesu ngo se mambo vikovi bimeze gute? Umwuka wera azababwira ngo nuko bimeze. Mukicara mudakese, ahubwo mufite amakuru yuzuye. Ababwira ngo umva amakuru, umva ikigenderewe mu bice 2 umurongo wa 5 ngo nuko mwihane, ngo mukore imirimo nk'iyambere, ngo nimutabikora nzaza uri ngo nkuri gitereko citabaza canje ahacu. Uzasigarana igikanka, ariko identity, umutima, identite y'itorero ari ryo rumuri, ari ryo tara nararitwaye. Musigarana amateraniro, musigarane gahunda yanditse, administration ndende iva nkaye karesha niriya, ariko mu mutima nta kintu kigisigaye. Dusubire ku mavi dusenge, ibihe byo guhembuka bizaza. Baguruke dusenge. Datwa datwa bese torero ry'Imana we dore icatumye kurinda kwari ukugira ngo uzumve ubutumwa urahindurwe mu gakiza amahoro witeze ariko guhindukira ngo uje kuwiteka urushaho gusaya no gukaza ingeso kurushaho gusaya no gukaza ingeso bese torero awuja torero ry'Imana haleluya haleluya asifiwe amen. Kanguka nawe birakureba. Kanguka nawe birakureba. Reka kurekera ubuzima bwawe mu mwijima. Reka kwibesha ibitariho. Ganiriza ubugingo bwawe, umvisha umwuka hakuganiriza, umvisha umwuka havugana nawe. Reka kwibesha icyo bakubeshe. No, ganiriza ubugingo bwawe. Iki ni igihe cyo guhembuka. Ko turasenga Imana. Kadusenga Imana. Tuzamurira umwami shuwe. Zamurira umwami wacu shuwe. Hallelujah! Hallelujah! Hey!
Bwana sifiwe sana. Amen. Ganiriza ubugingo bwawe. Iminsi kwirahita yihuta. Ukwita benshi bapfa batamenya umukiza. Abakuru n'abatoya ko baragenda. Abera b'Imana ko baragenda. Wewe urinzi. Wewe umeze ute mu mutima wawe? Landre de foliza shure kuroparega. Senga mu mutima wawe. Bwira Imana ngo oreza umwuka wera. Yongera hindura ubuzima bwawe. Akuremo ikinyoma cy'idini kiri mu mitwe yacu. Yimike mu bwami bw'Imana. Mugabo witwa William Booth yereswe ngo mu kinyejana cya 20 hari mu 1800 yerekwa ngo ibizoba ngo itorero ry'igihe cy'imperuka mu kinyejana cya 20 ngo ukuntu kizoba kimeze. Aravuga ngo rizoba ari itorero ngo rifite izina ngo ariko ritakigira umwuka wera. Abantu ngo bazoba bafite igisa n'agakiza ngo ariko batarahindutse mu mitima. Yavuze ibintu bitanu ngo arangize ngo Imana imwereka ngo ikintu kimeze nk'inyanja ngo y'umukara y'umwijima ngo abona hari abantu bahaba yivogera ngo umwuka aramubwira ngo bariya nabaguye ngo kandi barabaga mu itorero. Ico gihe ngo benshi bazaba baraguye bahaye basaya nk'aba bandi mu Kristo yabonye ahindukiye gusya ku musozi Buyobe ngo arangiza abantu babazerera mu bituro baba bagenda babipiga. Yaje gutambuka ngo bano go amaso akazabona ngo ko baragenda bapiga gusa ibituro batagira aho basha. Ko turasenga Imana zamurira umwami shwa. Haleluya, Haleluya. Irakureba. Irakureba. Ibaze mu mutima wawe watanze ikingubeho ichima nigushaka nuko wakwihanuwe. Wibaze mu mutima wawe watanze ikingubeho ichima nigushaka nuko wakwihanuwe. Twongere tuzamurira umwami cyubahiro. Twinginga Imana ngo hembura imitima yacu Mana. Zamurira umwami cyubahiro cyane. Haleluya! Haleluya. Kadusenge. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Uri insinzi y'abakwizeye n'abakwiringiye Mana. Nyiri ibihe bidashira. Ubugingo bw'abakwizeye uhembuke bwumva Imana. Ibi bihe by'ubukonje, ibi bihe by'intege nke, ibi bihe benshi baguye batamenya umukiza. Jambo ryawe riratubwira ngo mu bihe bizaza ngo benshi bazagwa, ngo bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni. Mwuka wera w'Imana ategeka, Mwuka wera w'Imana ahembura ubugingo bw'itorero. Anani mbanaga we usuduhemure tora urakunindiriwe zana nimbaraga we urakunindiriye we turakunindiriye zana nimbaraga Hello bari dana Hari melandre o de salare grande Doru kwa masega amana kwitama kandi hangwiriye abata kwitama Zana ni mana
Masaheze. zana n'imbaraga Mwana we. turakurindiriye we turakurindiriye Masaheze. haleluya Haleluya. haleluya Haleluya. asifiwe Yesu Amen. sigaje iminota nk'itanu ntabwo irenga tuzamurira umwami ishubahiro ninakumbuka watu wengi sana tulianza nao kwa safari we sasa leo wamerudi nyuma ninalia machozi siku zinapita hazirudi nyuma tujiweke tayari Bwana Yesu anakuja haleluya haleluya nawe birakureba nacurange nsoze Yohana wali alikungua anayumva izula muikila Yohana Gende. owe na wamwela Ekitayegerera. Yohana gende Yohana ugende. gende Wera wangu. owe na wamwela Ekitayegerera. ichanya kinini Kinini cyano hasi. tugalengeziwe Tugendi madata. tugaimba Tugaimba naya. abo Malaika. ichanya kinini we Kinini cyano hasi. tugalengeziwe Tugalengeziwe. Tugendi madata. tugaimba Tugaimba naya. Wa malaika. Myaka n'imyaka. ichanya kinini we tugalengeziwe Tugalengeziwe. Tugendi madata. tugaimba Ayi. alalala alalala Myaka n'imyaka. nagize imiryango Nagize imiryango irayigura. tudulile Utuyingire. tugaimba Tugaimba naya. Wa malaika. nagize imiryango Nagize imiryango irayigura. bitulindilile Tuyingire. Utuyingire. tugaimba Tugaimba naya. Wa nagize imiryango Nagize imiryango ituyingire. Utuyingire. Tugaimba naya. Wa malaika. Imyaka n'imyaka.
Yesu Yesu. Yes. Mwike hasi bukeya gusa. Bukeya gusa mwike hasi. Yes. Bwana asifiwe. Mulole ibalo ino yawelela ye. Haleluya. Sumbiranga. Bwana asifiwe. Uwe nkabika. Tuvuga ko gakiza twahawe na Yesu. Yo! Siko. Mais tout est en prêche, les gars.